terrorism ni adok sati ba ek ama tawra kanda madugi follow up to tang tare ta gina ngasi bawda ngasi tarik tara taruk natro ngasi bawda kari update lairage se kaim leite ba kana gu mom phara bra kari bo pot ma phara bra natra kai dawra ge hai rage NIA de sine haini NIA de sine ba haibajidi state ki leijari ba sakti state ki security apparatus investigation ki procedure mayam ama state ki to ba ba to biu haibani da adu tawra kanda loina magi kanu si finding du laira kanda prajada information du pio ba silere na terror act sing se terrorism ki thabak sing se amona to ba di haibagi example oina khangan ba makhak sangdra aduna terrorism thingna bo na bada sarkar sina thawa sade haibane ba seng na haibada adum tam thiba gruesome murder adugi thabak tu hujik phauda ena ede sinagre aduga it will take time kaina haiba ko sigumba si tab diam wai ba adudi mana adugi matam loading aida atop area da praja mayam jigi khoisau na ba charang na ba tension mayam ji la kanda sobdana police na natraga security na madu control tawna bhona ba phu ba saiba tiya gas ka pa mayam tawri se akhoi gi agitator civilian mayam ji victimize taw duri ba aduda mu ka pa ga mu hat ke hairi bra ba tension je amagi mathakta ama huji lei je problem ama thoka da trong law bi gi sida proper investigation adagi moi gi tawham thokpa state gi thabak tu pangthok ga di madu uhalagadi prajana du yamna langoi habne huji nungdang da kapiba chatliba khongiba mayam ji pen da bai natra adugi pen da bagi du da mari leina na mu ne ba huji thinungai gi keso mu tholai se mi gi aduk sathina tension leiraba problem leiraba matam du da adu ju tidim line da mu kari gi no ba sanai phana mu magi civil dress da tawraga adu ada khulai pura salami kholami na mu thol ai se taseng na kana gumba agency na traga kana gumba mioi kharana sillab sa la hai ji kiningai oire ba atop line na ti tidim line ni ta ko mi ki phong sariba public se huji mayum dal chaba thak pa khang lei bia da sorok ta thoga lambi thing na khotana tawri ba tension lei ba matam ji da mana du laksale security force na aseng ba oirga di kumdara ga ma gi hairo dana ai di security ni ai si chalu bani kana na ke du no haiba public na ko ju lambi di chali siti ai si ki chali ni hairo le adu mo se na ba mu hona re problem thole aso par mayam ya holle huji to rijibo ba aduna siguma mayam sigi responsibility se kari no the law and order ngak podu natro law and order je kana ngak toino law and order state government ngak doine ngasai ki laiba central security force CRP laiba asana for laiba mayam dudi civil administration da mating pangna ba et tawna ba ne ba madu controlling du kana to the government sina head of the government se chief minister na unified command ki man head or bani na man to bum thok aduna sigi order ma khogi kari hai tare magi authority ma nai da ba dong na pang to ba manipur jibu khogi security forces mayam na rule tawri bra natraga ai khogi oba popular government amoina amana rule tawri bra ja khoi confuse le ba adu marak sidai sida akhoi na mu pindri se ngasai gi delimitation gi wapam ngasai census gi khitang thaira kan da ko loina relate tawri ne ba ko huji aina khwai da gi ngai se aina hanjam haijara me ba akhoi ruling party ki MLA mayam sibu kari tawra lei janu mayum da sine da huji khangni ji kai dawra lei janu sine wai amma tangang dana karim ta tawdana sum lei ri kai dino ba ruling party da ngangi se ina kari gino da ruling party na tawgda ba thabak na ha ba executive team moina pai na tro aduna madu ki pressure jama ta moi side ki state government da cooperation pisan da na moi masen masing suna ba lei bani mayam to na manara kan da lebak system ta kan ji xyz khemchan da nati si minister da ne ko cooperation PYJ natro pibam thok tro by individual nati si di si leba mai si minister da magi support to ri MLA mayam da cooperation pisan da na asi ana yaw bu kan za hojik lei report sida ngasai gi akoi gi concern minister sina su akoi gi thame minister akoi gi home affairs ki minister of state masamang su thame akoi gi bandi sanjay kumar na su spill out the truth hai tare ngasai gi state ka union territory administration sing siga chap mana ba sigi authority se lai makhoi da su lai ha form lai re sigi mathak ta su in addition to this time to time center na form mayam ma thamakan dai khoi gi state lai nga ka su piraga tawraga lakpani heba wafam ju thami hai tare aduna hojik si akoi kaidoba tai mayam na lauri detect tawgadabani aduga lokhat pham thokpa thabak sing lokhat na bagi tamakta NRC tawgadabani aduga manaba mekanam sinagadam habigi khola usu lairi adi admits ti ngasai ken hai tare prajam yam gi sigi voice marak sida sigi post mi spill out torok se hojik kaidoba tai hebse kamain thambidinge oza ahan dai thamjaning basi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2023ꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯁꯦ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯔꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯦ 2021ꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯩꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯌꯩꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯟꯗꯛꯁꯦ 2026ꯗ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜꯁꯤ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯁꯜꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯇꯤꯃꯦꯠ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯉꯥꯛꯇꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯤꯖꯤꯇꯤꯃꯥꯏꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯗꯤꯐꯔ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯟꯗꯣꯛꯁꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯈꯟꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯍꯦꯗ ꯀꯥꯎꯟꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯀꯥꯎꯟꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯎꯁ ꯍꯣꯜ ꯀꯥꯎꯟꯠ ꯁꯤ ꯇꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ CSOꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯚꯣꯏꯁꯁꯦ ꯑꯗ ꯍꯟꯗꯛꯁꯤ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯗ ꯃꯥꯔꯆꯀꯤ ꯇꯥꯡ 30 ꯍꯧꯈꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ MP ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝꯅ ꯃꯥꯅ ꯔꯨꯜ 377ꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯃꯣꯁꯟꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯔꯨꯜ 377ꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥꯗꯨ ꯐꯪꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯣꯂꯣ ꯑꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯕꯅꯦ ꯆꯤꯊꯤꯁꯦ ꯄꯣꯏꯟ 10 ꯌꯥꯎꯕ ꯆꯤꯊꯤ ꯑꯃ ꯏꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯈꯣꯠꯇꯦꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯒꯤ IDPꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯛꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯇꯧꯈꯤꯒꯨꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯦꯛ ꯏꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟड ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁ ꯑꯦꯛ 2025ꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯨꯅꯦꯜ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯒ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯣꯖꯦꯜ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯦꯟꯂꯥꯏꯇꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯦꯟꯂꯥꯏꯇꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯗꯦꯠ 13ꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯗꯤꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯃꯣꯏ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯔꯦꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯗꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯂꯝꯗꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯗ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 2025ꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯅꯣꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤꯁꯤ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯈꯟꯗꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯇꯔꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯏ ꯀꯔꯤꯅ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯨꯅꯦꯜꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯄꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯐꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯨꯅꯦꯜꯗ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯦꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯨꯅꯦꯜꯁꯦ ꯀ꯭ꯋꯥꯁꯤ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯕꯣꯗꯤꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯆꯨꯝ ꯃꯔꯥꯟꯗꯣ ꯄꯤꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯗꯤ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯨꯅꯦꯜꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯣꯔꯦꯅꯔꯁ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯨꯅꯦꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯝꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯁꯦꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ 2025ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔꯗ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ MICꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯄꯤꯔꯒ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯗ ꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯨꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔꯁ ꯑꯦꯟ ꯗ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯈꯪꯕꯨꯗꯤ ꯈꯪꯉꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯂꯩꯔꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯁꯄꯦꯛꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯈꯪ-ꯑꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯁꯨ ꯂꯣꯌꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛꯆꯨꯑꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯈꯪ-ꯑꯍꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯉꯥꯛꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ
political perspective ta ngak ta issue kudimak solve tawni na haibra natraga intellectual level da adagi akhang hai mayam tanaraga natraga eno mayam sigi suggestion lawra kan na punna posi issue solution ga dabra haiba potma laeb adunani political level da ngak ta tawba yaroi ba ai jiribam chale political level da ai ne khangna jaba MLA ai ne khangna jaba mantri adu khaktangi pota yenga chatpa yate ba adagi aina any karigumba initiative ama sarkarna paikhatpa matamda hujik ji yamna burning issue da peace purakna ba normalcy purakna ba ina kanna tawri dana ko tawri ba thabak lokholi ba khudi makse nasagi honorable CM na kanna panba trust hai je trust building hai je trust hai je akhoina pamina villager to villager adagi ngasagi public to public sine ba da ka oi se ngasagi chief minister amaga magi cabinet minister amaga gi relation laina bagi mayum da koi ba MLA magi mayum satpa du natte ba ngasagi public level da mayam si pun ba ya ba normalize to ba ya ba adagi handshake to na ba ya ba gi level da purak padu ne ma thau tari se aduna any initiative lokhot pa matam da to matam da hai tare ko masi state ki power constitutionally piba state ki power si season abiraba aduga state ama government amagi action noina to biba hai tare particular person amagi magi personal aggrandizement hai gadra mai masagi power personal power da nataba individual level da nataba government amagi action hujik thoi be issue mayam se thinung gi adagi hujik trong lawbi gi tawri mayam se state ki authority ama lei habagi state ki authority na wak to hon ma hai tare aduga ngasai uncle na mamang da pan bi badu da ne ai kitang relate to je ai se ko ngasai gi numit hadaki bari mangani sida manipur gi honorable home ministers govindas ki statement mayam se jo aina sum yengu matam da kamaina pirino government gi statement oidoira isagi personal ora khangdre ba han ba thoduk si thok matam da haire election duty da sakhiba sipoi mayam do hala kanda operation tawni kain haiba statement am ta gi ba ko adagi adugi matung da mu foothill sing da state security force na hana leiram du replace torga thamani na amusong ma hai tawri jibo nganga ki ngang ma le ba adagi ngarangi pota mu misunderstanding leibadagi asai thinung gi thoduk tu thokibani kaina haiba ko misunderstanding na traga misinformation haiba kenom haiba ko hoin media da ubada adugi potu nate ba khoina pa me government sina state government sina asai gi individual mi du nataba state government ji voice ho gedam ne ba home minister amna ngang wise government gi voice ne dana government jina huji foda hau gi ba tarik taret ta thok gi ba thoduk sigi makha ta ba kai kari action lokha lage ba action jib individual na te ko government gi action state ki authority gi action state police na kari kari thabak tawgre investigating agency mayam na kari kari tawgre kai se pura transparent hoina haidok pa yada bana thamjan ga su aya sing je public to update pi gadam ne ba ngasi boksi tawre ngasi boksi tawre sumai tawre haire ga di public mayam se gi leiri ba tension law na khong na chatli ba saunari ba mayam se gi tension khara phada ga ne ba chap chap ma gi tawri ba thabak sing je transparent oi ba ya bana oi re yada bana oi tre adu tawbi da ba hai tare ko adagi hogi ba da aina u da ni humni gi mamang ne ngo adagi government gi spokesperson ne MLA ani khakna piba press ki kanu du da UKNA gi kadar ahum phare adu pharaga adu na tong law gi incident du thokpa gi oina uhalaga mungange adu di kai chakre adu gi follow up ti kai lei gre khoi update taw tre ba ko aduna democracy chatpa leiba ga ma oibani na sarkar ama leiraga di sarkar sena any kari uma thokpa matamda magi government gi action tawrani aduga public ta su update se pi ga da bana regular update media gi through da sumna pi ga da ne personal gi ngaki ai gi public na targa ifong na khangba pot hai tare ko bluff to du natta hai tare aduna sigumba singsi to honingi aduna hujiki kanu sida delimitation gi census ki matang sida la kanda hujiki legislature amagi work executive amagi thaba yam clearly akoi gi define to ga leiba ngak tani ko honorable MP Bimol akoi jam gi magi hadak bukhatliba motion tarik kuntra gi se masi yam full loyena khoi de lawi maram di hana khangba akhang he mayam am leibiraga su public ta di sina khitang enlighten tawe ko mayam sina akoi even sida puthuoga platform na ngasi khana rai ni dana state government sida full power se delegate tawga leiramena adu di akoi state government sina kari gi tawdribano huji phawba huji su matam leiri tawba yai aduna ihan han bada
foreigners koigi tribunal se linkhalasi magi kainugi kare immigration and the foreigners act gi makhada aduga signari ba mayam se koina signari mayam se aduju foreigner orangani aduju foreigner orangani hainari ba mayam se sigumba mayam even MLA gi minister gi family bauda foreigner ni haidra allegation mayam leidana tribunal da puthoga hujikti khanaraga tribunal duna decide tawradaba neba aduna sigumba gi potse changjalakpagi achauba step ama achauba kanaba mu oigene ne khale home ministry gi reply se ko aduna sidai hujidi state government je kitang thabak tawbiro akoina haija doise aina as a member of the society haitare manipur gi citizen amoina government je kitang thabak tawbiro tawbudabu government na thabak tawba matamda magi power and responsibility je khangna tawbiyu aduga akhang hi government gi machinery mayam gi marakta leiriba legal gi aspect oiro any aspect leiriba mayam se tanaraga as a collective force amoina government je thabak tawbiyu isagi individual level da gakta pamtaw tawbudu nataba adana smile fast round di tham okay sir yam nungai je ja hujik akoi gi government na thabak throm si paikhala ko matamda isagi taigumba level khra na traka da political levels regi khajitang akoi gi brother oina collectively tawbagi dangai fatabdu su panbire aduga hujik leiriba wafom sidai sida pida iba pakum akoi MP na phangni bu hang kita pida iba pakum sida hujik si state ta power se chapchana leirabandana kari gi damakta state na masidai sida akoi irang su kanna hauri hai tare state ki thabak thorom singon state ki khong thang ki da question lak matamda miyam du su enlight to hole ba wafom su jan thambirame ado hujik state na sigi matang ki daida khara hena hujik si irang sida akoi gi karam makhan gi unique hai tare challenges laibano nataga hena special power amakhak masida kano to bo darkar oibra khongthang gi paikhat na bai damakta swaida khatang passive one laibagi assertive odai mo ngomkhak ki mami tara brai ba wahang do ai kano da asimus tangai fadre akoi governor tribunal amaling musi swaduga leidiba hujik si sakti se pira bandana hujik present situation sida koi focus tawraga hai tare state government led by ngasai gi any koi party irrespective of any party masidai sida koi gi thangjin na bai ofam se natana hujik manga taraga leidiba koi na tawba yaba sei lakchani musi ja koi gi effectively identify tawbu hujik bokting ngam didana ko ja hujik lei situation sida musi se kari akoi gi challenges hai tare simuso koi tangai fadana khangdok tabada kai taka taroi leibano haibu hang chimsum lakane duga koi gi ngasai thambi gi jana ehidam khudim ka tawbuda koi political level na traga sigi posi de gena khara hena chawthokna koi myam da ka taraga loni inclusive oba da ka type of thambire duna any political will or na traga any resources side de side what pane handle to bangam da bagi swai de da ho bama leibra na tre hara kana do oraga di koi kari policy da koi side da koi gi songdo khongden tawbar senbox bin tawba da ka ta hebe form sida solution si haiba issue si solution product na ba masung masiri thabak oina pangthok na bagi manglom na changsilak pada lairi base kari tawham thu ebse kamai thamiding swai te katang kupno ja hujiki kanoni issue jam complex oire bako manipur la issue je complex oire ba maram di any thabam paikhat matam da hujik koi normalcy ana propon sangdra peace and normalcy jine ba hujik yam kan mathau tari se na ji administration run to bai je hujik for example SPM na magi jurisdiction jaga da loi sunu satpa ngamda oiri bako laiba amagi chief minister na laiba tu gi magi state tu gi manung da loina khongda bada awaba moinai paw oinai ne ba chief minister na jiri bam chapa da news oiri ni dana aidi magi mayum da magi sumang da magi ingona chasabana haba normally adum yaba pochida aduna takpadi thabak khudibak se complex oirabani na loina interrelated su oiba hujiki laiba peace normalcy adagi hujiki even military crackdown kind lai myam se kaino da akhoi gi thabak mayam se macha khaina yam comprehensive plan amaga loina na tawdraga di nga ki ningak na tawba yarak tre ba comprehensive plan ama change ba sidai da backbone oiga do je khwai maru ji kaino da constitution na piba state ki sarkar sida leigado ba shakti jing se powers and the responsibilities se maximum da ma utilize to ba change ba yamna thongna phani utilize to ba change ba aina shakti kadai u pai ga dage ngasi illegal immigrants se khandok pagi shakti se aingon da pirabani na ai kamaina masi exercise to ga dage se madu ama change ba maximum da ado sum akoi gi nganga ki thabak to bna di yara roi ba ko aduna any thabak to ko matam da aina ngasai thamjai to kaino da hujikti government na matom da politically ek to ba yatre
Hojik civil society gi leiriba charang leiriba tension marak sidaisa akoi intellectual level da adagi maming leiraba journalist akhanga hi mayam ama adagi lawyers mayam ama sigi consultation ama su mathau tare habne da ai thaba ma changjan ma matam da adu maduna dominate torga moina hari ila sakani habna te ko asai gi akhang hi advice ade magi gaitar administration ama torkanda Mausagi India ki history da ningthau mayam na magi kano mayam ama leidina tongan ba akhang ai pandit mayam ama sina bado bai to na madu yaw da yarak tre ba hoji plan khudimak se aina sum ujaba dadi hekta reactive oy ba reaction negative reaction da thoe jiri bam salure somda achaw mi hat ma heta thole adagi di kano da salure senapti salure somda bsf ama sibagi amu heta tore aduna akhoju ki reba hujik technopal satpagi plan chief minister gi leiri ko kasu kai de leba ki chief minister amna magi kana to satsabu bu kaino satkadam ne but adu satpa matamda kari no akhoi gi plan ma pu gadam ne haba akhoi na kamai tor understanding se lakna ba tawga dage aina satpa yai haba gi satlu bu na te ba adu di lai ba chief minister amna security mayam puraga satpa du di aina wera su tamu tom sano ju satpa ngamne ba numitu gi ti but aina sali du gi follow up to kari leido no public to public aina ngasai hai gi do ground level da adugi atmosphere ma create to ngam mabra ha bese sima sang ha haidi public ka gi masen da khut sokna ba ya bagi atmosphere ma create to ka do ne ba peace lak na khot na ba akhoi masen kanu du natte ha ba mla masen mantri masen ko na ba du di adugi peace tu khakta ya di adu sudaka di lei ha ba ne da aduna hujigi illegal immigration gi asai tamona yam phajana thambigre mamang dagi mayam ama lei foreigners act 1946 ki section 3 da su adum yauri ni tribunal link khat pagi ko adagi passport act 1920 se sida su adum yawi section 5 ta ai sum yengjaba da ko adagi indian constitution gi article 258 clause 1 da yauri sidi center na shakti se delegate to bagi state ta right yauri ba ko aduna hujik se situation se yamna akoi gi serious oishala abanina hujik to dui je akoi state government asigi akoi da power se center na pire nang to thabak to roina whatever daka leiba sigi to no bhona bada madu center dagi mathau ta bado khoi hena atopa sakti daka leibra natraga atopa kari gumba machinery daka leiba habdi lowna na maximum ma khona jagada bane government na maramdi hujile government ne to doine ba mamangi pass ki sarkar mayam gi hoi torum da bado khoi na naina bada kana badi oi aduna academically adubu madum da satpada hujik matam natre ba ko hujik pong sana mai chai be issue mayam se loisan na bagi sarkar se da khoi ju inot ma pibam sange ba public na ju cooperation piba adagi public sentiment ju sarkar na khangba ma sange ha da aduna hujik ti khwai gi foremost to do ji kaino da hujik foreigners tribunal ji sema ma thau tare ba foreigners tribunal sema da bani aduga sigi process se hoba aduga at the same time somna kanda khut samna ba terrorism khwai dai lurije terrorist activity mayam se control to da basi ne terrorist activity ne ba hujiki tawri to trong lawbi gi sinatra trong lawbi gi poch da khoi na communal gi naga gi kuki gi maitai gi to se ba terrorism gi adok sathi ba ek ma tawra kanda madu gi follow up to tang tare ta gi na ngasi bau da ngasi tarik tara taruk natro ngasi bau da kari update lai rage se kaim leite ba kana gu mom phara bra kari mo pot ma phara bra natra kai dawra ge hai rage NIA de sine hai ni NIA de sine ba hai ba jidi state ki leijari ba sakti state ki security apparatus investigation ki procedure mayam ma state ki to ba ba to biu hai ba ne da adu to kan da loina magi kanu si finding du lai rakanda prajada information du pio ba silere na terror act sing se terrorism ki thabak sing se amona to ba ya di hai ba gi example loina khangan ba ma khak sangdra aduna terrorism thingna ba hona ba da sarkar sina thawa sade hai ba ne ba seng na hai ba da adum tam thiba gruesome murder adugi thabak tu hujik phauda ena ede sinagre aduga it will take time gaina haiba ko sigumba si tab diam wai ba adudi mana adugi matam lowri ngai da atop area da praja mayam jigi khoisau na ba charang na ba tension mayam ji la kan da somdana police na natraga security na madu control to na bhona ba da phu ba saiba tiar gas ka pa mayam to ri se akhoi gi agitator civilian mayam ji victimize to duri ba aduda mu ka pa ga mu hat ke hairi bra ba tension je amagi mathakta ama huji leije problem ama thoka da trong lawbi gi sida proper investigation adagi moi gi tawham thokpa state gi thabak du pangthok ga di
madu uhalagadi prajana adu yamna langoi habanita hujik nungdang da kapiba chatliba khongiba mayam ji pen da bai natra adu ki pen da bagi du da mari leina na mu ne ba hujik thinungai gi keso mu tholai ise me gi adu sathina tension leiraba problem leiraba matam du da adu ju tidim line da mu kari gi no ba sanai phanda mu magi civil dress da tawraga adu ada khulai pura salami kholami na mu thol ise taseng na kana gumba agency na traga kana gumba mioi kharana sillab sa la haji kiningai oire ba atop line da ti tidim line da ni ta mu ko mi gi sapong pong sari ba public se huji mayum da chaba thak pa khang leibe ya da sorok ta thoga lambi thing da khotna tawri ba tension leibi matam ji da mana du laksale security force na aseng ba oirga di kumdara ga ma gi hairo da na ai di security ni ai si chalu bani kana na ke du no hai ba public na ko ju lambi da chali siti ai si gi chali ni ne hai lo ne adu mo na sen na ba mu khona re problem thole aso par me am ya holle huji to ri ji bo ba adu na siguma mayam sigi responsibility se kari no the law and order ngak podu natro law and order kana ngak toino law and order state government ngak doine ngasai ki laiba central security force CRP laiba asana for laiba mayam dudi civil administration da mating pangna ba aid tawna ba ne ba madu controlling du kana taw the government sina head of the government se chief minister na unified command ki man head or bani na man to bum thoktro adu sigi order ma khoi gi kari hai tare magi authority ma nai da ba dong na pang taw da ba manipur jibu khoi gi security forces mayam na rule tawribra natraga khoi gi oba popular government amoina amana rule tawribra ja khoi confuse le ba adu marak sidai akhoi na mu pindri se ngasai gi delimitation gi wapam ngasai census gi khitang thaira kan da ko loina relate tawri ne ba ko huji aina khwai da gi ngai se aina hanjom haijara me ba akhoi gi ruling party ki MLA mayam sibu kari tawra le ja no mayum da sine da huji khangni ji kai tawra le ja no sine why amata ngang da kaim ta taw da sum lai ri kai no ba ruling party da ngang ise ina kari no da ruling party na taw da ba thabak na ha ba executive team na pai na tro aduna madu ki pressure ja mata moi side ki state government da cooperation pisan da na moi masen masing su na ba lai ri bani mayam to na manara kan da lebak system ta kan ji he xyz khemsan da na ti chief minister da ne ko cooperation pi ji na tro pibam thok tro by individual na ti sidi chief leba mai chief minister da magi support to ri MLA mayam na cooperation pisan da na asi ana yaw bu da condemn to da MLA mayam yaw ri kaino manipur da magi mama masa machin manau isa isu siraga da mina hala kan da condemn to da ba MLA mayam lai manipur da huji asa bosle siba matam da di condemn to na photo ga kaino da social media ga thagal ikai dro sibo sigumba akhoi gi yamna kar hai tare public sentiment khang da ba magi maram dam da kari thu e khang da MLA mayam ama huji lai ba manipur da khut thek ba da adu sina ne ba loi wara ise loina adu di karai da gi government na to go ba thaba responsibility government gi power kai na khoi na chidai chida ga pham ga khanari ba lari ka pa da na kai to ri ba loi soi re ba action to di moi ne ha bani da adu moi na ruling party se ai karam to suggest to jarang ge ba ruling party gi MLA mayam se ruling political party du na ong da pa na tasal la khomjal la ga moi gi sangli du da pham ga leba ga issue jam da kon da khanna bam da ka le moi lum se loi pham ga khanna bam da ka le se koi congress ki di taw we ba khoi na sakti paija da wani huji ki oina khoi sakti paija da wani khoi di khanna ye ba se pham ga lejer be MLA khare du ga khoi myam ga kai no khoi na hai du se kai no khoi na ngang du se kha taw jeri bu ko ruling party ki jam to taw bi yo ha ba pajana pham ga khanna ra ga moi ni puthorok ba plan do khoi public se loi support taw ni political party myam jo loi support taw ne ba hujik to ji pung chai ri na le ga atop issue um thole hore na mo anoba kai thol ka doi no ba tong lobby thoe thinu mai thoe adagi asongi ukhul gi ju hujik problem mayam am pong sana lei ri bane adudi hujik se kari anoba ngasi um thol ka dagi se koi khang dre aduga atopamna kana na no kari no khang dana kari gum khar su sum create tawra ga kyaw sama sum lei hanna ba gi sin ba su yaw bra hi signal re adugi factor mayam ama lei dana ko adagi hidden agenda adu ada na khanari myam je chumma abra highway problem lai ba ko adu anyway amma boiro akhoi gi leiriba state ki sarkar se amutang akhoi phajana mapangan kanna tang thabak to biyo magi sin na ba maximum power sin na biyo mongonda piriba power 100 to mag sin na biyo haiba aduga mana administration je phajana control to biyo leibak sida leiriba
intellectual mayam ama akhang hi university ki professor mayam ama adagi retired judge mayam ama ukil mayam ama adagi civil society da koi na relation le work to iba mayam do naga kuki ki class matam du da natro khoi gi tamo maming du kari ba tamo dhanabilai samoi gi ama kop kaino haidane kop pai habra ama tawbo fadana sesu tawraga adugi control tawbo da moi gi mateng fadana logi dana admai tawdana akoi gi sesu mayam leiriba mayam sigi leader ga si mache tawbirano ba ngale ga ima ka thini mache ma kawraga phamine urani ngale ga nahandi khabar yawe kendra mari gi ima event singa siem go phamine gre kaina si toksi si politicalize tawbo mong ne ko si loi tok thosi adugo huzik leiriba every section of the people say government ka fazana tanaraga manipur kanje habada yaro oidoba manipur gi asengwa mi amta leite haba any political party oisanu any CSO oisanu manipur kanje habagi damakta ni ngasi lauri khong myams adha masi loina tasal lakanda loina khanara kanda magi maximum power je state na sijina biu akoi di india jidi federal structure ni khara unitary spirit ma yaujai habi wani federal structure jida akoi gi ju akoi gi oiba power li samadi leiridna state kia law and order si ya maru oiba state ki subject ma oiri bane ko fazani utilize to biyo ba aduga sida illegal immigrant khanduk pagi thabak su state government to godaw ni ajidi clear oiredna hojik document pai leiredna ko aduna tawbiro sarkar thabak to biyu manipur kanji aduga ruling party da yaw MLA mantri mayam ju isa isa gi subida isa gi khudung jaba yenga lot laga lummaga kithi kirum dongna leibido tokpiro ma mai responsibility to lobiro ha wa phom je mai thamje okay sai I am nungai jo jan so thambire hojik maroina ruling party sing da leidiba MLA sing si mathau se hena punsin ba amasung mathau khara hena tawhaning bagi wafam duni du ingito ajana su thambire koi congress ki general secretary jan su thambire du hojik se ngasai gi kanu se da koi gi state si hojik mayam ma nainare hojik lai se po se state si purana law and order se fazana maintain to lawlessness or ba du political disorder or later ba du state amara ha bu hang jima masi mayek am senga bra masi pi pakhuman pi ba yadaw bra ha bi stability mutung security se ensure to ba yadra ba pura fail or ba du ba am khakla ha bi si kamai thamini hoja hujik se adu yare adu hai ba ya reply pi ba yare maram di chaos everywhere loi leire adu disorder ni hujik government si fazana function tawtre sarkar na fazana function tawragadi akhoi agitation amadagi ama tholoi mam je thoye ba ko aduna hujik tamo tom sana hai ba education do education lesina khoi backbone oi hodui ne ba huji angang yam khara school chale khara chatre gyan ta tre ko aduna akhoi do hujik tawgodori ba poche kyaw si loi leiramni na popular government ama in the name hai tare ko maming khaki popular government ama leiraga tawri ne ko aduna ai gi oiba personal mota kamain tawraga masigi solution puraksige haiba leiragadi issue ji am complex oiramni na ngasaju thamjakre hujik ruling party na responsibility je moina makhogi makhutta leirabani na government je center da su state da su leiridina ko mayam double engine yam to hainai dana aduna solution khudimak se purakna bo honna bada state ki legitimate power sijina bi yu haise state se shakti sijina deba magi shakti sijina de aduga manungda BJP की पार्टी अदगी BJP की लेजिस्लेटर में हमसे सी लिंजेन मानबा में संगेबा मोय लेबा नुसिबा में संगेबा मोय लेबा की खंदे मसाम साइ चौकी की खल लेबगी नेबा सी अदुम खल लिंगै ने मणिपुर दा शांतिपुर को सुया यारो अतोपदा ताइनरु केमता कानते मोय दा खोय दायित्व सिनाग्रब नत्रो लेबा गाव हाबगी रिस्पांसिबिलिटी से अखोय सिटीजन में हमजने वोट पियर चक्रब नत्रो मेजॉरिटी फंगर नत्रो गवर्नमेंट पायर नत्रो अरु तादि मोय की तो हम तो खर तो public की responsibility लई public सु तौरी देना को मसे लाव खोम तो में हमजे public की सु अखोई की दायित्व ने तौर इने बको इसा इशू सिराबरे ना कोई तौबम थोये ना उन सरकार ना legitimate ओइबा constitution की मखादा अदगी मागी law न पीबा maximum शक्ति दो मखोई लिंजेन माना ना law इने utilize तौर कांदा लाइबगी यंग बयाएबा अदो आइने सु ममांग सु याम तो हाइजनी दिल्ली थेंगनबम संगेबा सेंटर द सलगा खुद नोंजरगा कोई नीनु को तो नतेबा सेंटर चल खुद नोजर कोई सिमत तौजगे सिम पीबीयू आई पोर्टफोलियो से पीबीयू हाबदो दु नतेबा मथौ तारिजे आइगी इमा लेबाक सि साए मी मयाम अमा सिरे इचा इशू सिरे अदुना कन्फ्लिक्ट सि लोइसन्नबा अखो सि तौब तारे कोई पावर मनुंगदा सिदा येलकनु हाइदना हाइब म संगेबा करिगुम येलागदी तौरागदी अखोइ जो अखोइगी इसागे राइट तो तौरकाना एनी पॉलिटिकल पार्टी ओरो मोरो कोई थादोरक पयाय इवन मणिपुर ग इंडिया ग लेनब रिलेशन दबोगदा
ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯊ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯃꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯉꯩ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏꯅ ꯏꯜꯂꯒ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯄ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇꯅ ꯑꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇꯅ ꯎꯠ ꯄꯥꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯔꯦ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯕ ꯉꯥꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯃꯤꯕꯨ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯅꯍꯟꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯅꯕꯁꯤꯅ ꯐꯔꯗꯔ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯞꯇꯥ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯡꯖꯅꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯍꯧ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯤꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯨꯞꯃꯤꯟꯅꯒꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯣꯏꯁꯦ इहान हानबदा ngамद्रेना अदुम तोकपिरो ngमगदी रूलिंग पार्टी ना मसीगी थबक से संक्शन बिरो हुजी हुजी एक्शन तो बिरो हाइब पोसे मसीम तंग अरोबे थमजे ओके ओजा थैंक यू सो मच रूलिंग पार्टी की अखोगी दायित्व हाइतारे रेस्पॉन्सिबिलिटी मतांग सुजान तंबिरे अदुगा लोइसलपगी